Umintri katanat yale akai ke jela uba syaklir wajri hak arpulaitri uda ber ulai thu ya ke yeng dorbar thau an hak sngi besau jang ke dorbar mangtingka ke jela ba ke Jingpynbha ya ke Jingtrei ya ke Madan Jawaharlal Nehru Stadium Hapulu Shillong kalong 100% hak benta ke beningkong ni phase 1 but arpo percent hak benta ke ba ar ni phase 2. Haba jubab ya ke jingkeli balakeli do MLA ke nongpo uba Meral Bonds im uba wardri ulaong baka jingkiu haka baydey baka pisa ka tingka haka benta ka beningkong ni phase 1 kalong 90% but omda ne e haka benta ka ba ar ni phase 2. So the physical progress is we're at 85%, sir, of the phase 1, and the phase 2 we're at 20%, whereas the financial progress we're at 75% for the phase 1, and for the phase 2 we're at 0%. Kumban Jingpynbha ke Jingpynbha ke JN Stadium kadang ya kabalas dang na do usnem baladep.